ايوه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام زونسي ومتساها بركة أدم. وعليكم السلام بن شرف أحمد. Watukufu ngarjo change metodi wakati kao la plupart anadamu wengi gwatabi hao ngonoka ze message walekum samari maji ze message ngizo na retard usma ya said walekum salam e kasarandisa ze message watukufu karnau via ze salam au kaya wengi ngwar contacte o ngwamba obana garjibo ze salamu ngari menyao ye message walekum samba konulia ngarjo ngamna wakati na 2 minutes rijibu ze message walekum salam dini mwenye rijibu ze message kasa njaharma ze direct ze parole karna njaharma message ilir jwahwenda ritekeleze emaani ze message za hatubanda wenji gwanzo waishie gwaona ukabada garjibu ze salamu haina wakati ge déranger e message normal. Boom. Waalaikum salam mama Nadia. Watukufu mlo yabo eka monomro harisalamu eka sarandisa ze message maraba menji mana nrasa vanle zina mananza leun tabisha ho. Waalaikum salam fardi saleh Safawi Ali. Waalaikum salam sima wahilinami. Watukufu nga mwanzo henu jojabo. Waalaikum salam mtukufu Hajimbe Swali. Wedemze. Watukufu waalaikum salam manizah. Waalaikum salam Safawi Ali alelewem. Et kasarandisa ze message, oui Ahmed Azani mon frère waalaikum salam. Et kasarandisa message gamjot jibulia ze salam, haukaya salamu inu yosuna hoira shayo farudhi hoijibu. Nabo wenji ngwambao yaukaya oui media. Je suis un menteur. Tu rames tes menteurs manipulateurs. Il faut rendre la maman. N'importe quoi. Va au diable, Bouddha Belamadi. Viens prendre au sera. Dégage. Va te soigner. Belamadi. C'est qui toi, Bouddha Belamadi? Va au diable. Dabali numéro du yam bloqué rien déjà. Dabali madali. N'importe quoi. Va te soigner Bouddha Belamadi. Sera. Désolé parce qu'il y a un de ma kababa. On va faire comme nous. Si on doit intimider ha. Muhammad on goje bou médiati jindo bikunos mutu wa John Miliona. Na jana upemanyo. N'importe quoi. Watukufu wa jamali fumtilo shangaya ukaya yanuma kababa. Wafikiri kama nu. Waalaikum salam Hassanati Naida. Hassan Naida. Wandugu wafikiri kama nu. Tula mwe mluwa u intimide ha. Miti mluwa u intimide ha. Ukaya miti do tata ya nurungu wa shami mluwa mazirezo nurungu wa unibabu hao. Yabu haini kababa hao bibil jonji lelunga mi plen li affronter. Akabanga wala nada makoria hufa. C'est pas Turam qui compte ça. Alaykoum salam Alim Shami. C'est pas Turam qui compte ça. Je suis un homme. C'est ça. Watukufu wa jamalif. Et kasarandisa ze messages zahat. Karna via ze salam. Nimlo yabo mona salamu na mjibu. Baho jibu salamu yo farudi. Oui Marie Hassan. Alaykoum salam umuri an. Hojibu salamu yo farudi. Hora salamu yo suna. Hojibu farudi. Et kasatandisa rongowa eze sujet ketubidi rije lirongowe makalima
ya saya ya joutsonga ya menye ye sujet ya joutsonga ya menye ye sujet watukufu wa Jamalif Wisaifi Fazlan alaikum salam ganeda harmaze sujet zahat wa alaikum samba konuria ikao kana sujet mbili yenzima rihanti yenzima une sujet ilu en actualité ikao ranguja ne masihuhuja inde sujet la irenga jeke badala sujet ya mwana mshe ikao Mwenyezi Mungu na msamihi au kakarnao mdea woi mwana mshohat na mdo jibu ze salamu zao wandu zirao yavo au kahenu jona salamu tujue jibu ongia nereur au ka salamu yo farudhi hojibu ikao ya video inu ikao do la yuwana il circule dans les réseaux sociaux. Ri amini yo sonti pia. Ya ukaya ze media sonti pia zirenge video yo. Ye video yo ngyo harma ze media. Ranguja na hunra leo ngyo harma ze media. Mamed Momo alaikum salam. Ikao Mamed Momo, manama Mamed Momo, ça me fera plaisir. Wangu hamanda nyahonda we mkebano mwishie. Haukaya yedemana mbukaya kairi humruza yangu haukako wazaza hatu wajokaya mreza ya mwana ngujoja ya keshani yake andui yake ajali mamru wallahi na Mwenyezi Mungu mraju sawa ya zaejimbi yale haukaya sujelonizo mwana msho hatu kaonge na video ilo en actualité ye video ilo en actualité e mwana msho wenge na 40 ans Yinside aji ya bidi ya kenio ya jarmwe rezo sosio ya safi mzaza hahe yambe izo mzaza ya kauzifanya reka koli rekanrabo shayamba mzaze sitara mria stiri mzaza hahe mwenye humzai mwana msho hatu gamjomo na wana ukaya ikati mone savanu ze media za komorizonsi pia wasawa mpiblie hamakalima ikao hayamba kajatsatsa ya huyamba hamakalima ikao hayamba kajakashe hoyamba shema kalima yakao yamba hajibenua na iha joka ya ngamzambo gamjano rezo sosio yode mana mitula munjombenu wabanu mumone haukaya we Ekaja gamjona bia parce que mwa para hunu yesonge tsongo utrao. Gamjona bia keso saija s'il vous plaît. Sinyangu. Na meteze kuri et keso saija. Ekanga mushiao. Gamanze kuri pour voir s'il y a le son. Gabwambo kabati so shagamjo kazo des amandes. Na mtreze kuri seboma okay. Watukufu ikao mwanamshe hui. We mwanamshe ikao hajitoa harumaze rezo. Hajaharongoa hahambambiza mzaza hai. Ikao zitihunre mru zitirumwa mru. Mwenyezi Mungu yarinike sitara hohanzahi rabbal alamina ya jaili wazaza hatu wazaiwana wajou wa sitiri maudu. Anemporte deception hau problemu jou jiri mriado jouka ya mzaze kafanyisiha. Yode mana jou jarmone senye video ikao winjo hanyu kamjaona winjo hanyu mono ye vidongyo an aktualite. Mesaji ya wili ikao joja jere mbebano ika mesaji inu weima na mshe ya zaya wanawaili yako yenshi mji wa hule na Paris ikao halolo anyumeni mempa 6 mois yalolo ane mrume wa nyumeni wahe hajambye mrumahe ya ukaya
narilawe hunurse Marseille bao mjiunu kautina wanru kawati wa Komoro nardungane rse Marseille emrumahi hamwambia ya ukaya ye Marseille ngardola bakinda hamba ngarjo eberjewa ne mjomba hangu subhanallah vale mjomba uvumbulwa ulade mbabahu wanawala ola mjomba he wa kweli ola mjomba he wa kweli mjomba he manyanya mzaza he mwana mshewoi shahidi ya zayo wana daine mwana mshola ikao obo wasi hade mrume ya juka uja ya juwe ze hadisi subhanallah. Rishanga la tue kwamba Saidi Adi Djin Mohamed Ali rend l'argent, on dit que la maman elle savait pas. Va au diable Sera. Et ben la m'a dit ngono siku jana na pala kuma l'actualité na tulinga na hambaze habari de mjuja mjuja ba mabango za kiulabe. Va au diable. Et ben la m'a dit kuma l'actualité wani para hadisi ya mzaze njarinda za turongoa. Majingu makase to so joka mabo ye mwenyi katujwe malaya heda. Ye mwenyi ngujwe malaya heda. C'est elle qui m'appelait dans les nede na rege na pemba ba nutiabe. Il a qu'à le demander. Majingu amada ya luma pirate mazaze ze surazanga famo banga mshaka zamba. Cassette. Je suis à Marseille. Yonga mjohu jamruya ni pare botura nchorga mapesa sanu ba ti ambilwani hunike yo ani mapesa nsabla huniko wawo yabe ma ti behem ruha jemala na yabe alafu mgazo jalo ni kasane kui kama midi na pare mzazi ni pa na henda na mwambia mpare mru pasko hunabia nije wedu ani para wawe wanabia botura nsabla hunike mba nukava emba ibutira ingeti beha hujua kayende. Ça concernait quoi la Matnaturam? N'importe quoi. Au cas où ma bibi comme ne voit le problème gamjodo habanami mi gamjouao. Il dit l'ex yarango. Au cas où j'ai pas de toi tabahin. N'arrête c'est ma calbouche. N'importe quoi. Haman donné de mako intimidé, monsieur intimidé wa. Ben que le gouvernement français qui a dû ni intimidé rango. Ola bana ola. Bande mwanamshi hambie mrumahe ya ukaya wafanye namna ili wajezao Marseille ola mrume ya mlola nyumeni lona 6 mois haelewa ya ukaya mrumshahe. Merci beaucoup madame Mohamed Jalud. Hele ukaya ya mrumshahe gena mjombahe Marseille hadungana dena ola mrume no wana waili wajehunu Marseille hende ha eberge wani mjomba hamambie mwana mshaukaya si hu eberge mjomba hao shaizo njo kwanza nuhambie ntuta he mrumaho yaje hawa mrumaho ya laloda honi hunu ça va se savoir gamjo ujweza jila ukaya vale mjomba he mwana mshaola o wana walangwa mbalia ule zina owa ili hawa deklare kwa mkuwa hari mjomba na vala hawa deklare banda ula mjomba uko urenge mwana mshahe yatusubuti ya mlola shaya kwa muhiba finalement wasihi Marseille ezekweli zi venuha gamjo uzamba banu hauzilani watu kufungando harmwe messagine ika messagement de mwana mshawoyi de mwana mshawoyi ikao wei mwana mshahatu mkomor ikao message ya kabidi njenia be tihanti bavuni nsuyamba ilirambe ezahi mwana mshahatu we mnyezi mgu ya mrengezero. Haukaya yekatim Benoît, oui madame Hassan Lissa le négociateur, l'homme fort, l'homme vit à toi mon frère, l'homme capable, l'homme fort Hassan Lissa le négociateur, respect. Yekatim Benoît, zinte des sujets zahangu ikaw mikado Benoît wangu. Oui déjà hasa haji Benoît ukaze media pia, wasawa msise mwanamshi wa uke mwanamshi harongowa, hajuangu uka wanadamu pia ngwa jomona, ngurungo message au salise mzaza hae ikaonga mjotli ambabi titi makalima ikao elle a parlé de sa propre bouche rambi wazazi wa ukaya na mombelo wana zedua dawa inge na 40 ans
mahamongomine olio ya udeliro wakati akana 20 aja ujufumuo olio ya udeliro wakati akana 19 aja ujufumuo olio ya udeliro wakati akana 18 aja ujufumuo hahansi hata 40 hajabani ya jia tuweze siriza mzazahe rekaza kweli rekaza nrabo Mwenyezi Mungu narpwene shari yarinike sitara yarijaili wana wajou usitiru wazaza hatu haukema na mshawai ela exagéré elle a parlé d'une manière vraiment Mwenyezi Mungu namsami haukaya omrwa jahannama do mhakia hema kalma ikao ya kauyamba jelikao hajoka elle va se faire détester hema kalma ya yamba hayamba Mwenyezi Mungu nanike sitara yode mana mimi kati mbenwa banu yinu sujet ilo harmelezo ya rongowa ya piblolone ze page ikaonga mwanzoni wandu kao mnilunga mwishengwa katojerongoze mana mshowai hama kalima ya shubina damu de Ali Salim Sachiwa, ancien président comorien, Ali Salim Sachiwa, et fille d'une lignée enfin, la famille est importante. Si aujourd'hui je viens, c'est pour me ridiculiser, vous avez qu'à me regarder comme vous voulez. Mouchia. Je viens témoigner parce que ma mère m'a fait du mal pendant des années. Elle m'a traité de pute pendant des années. Cette dame, au sourire angélique, qui fait des bonnes associations, qui a eu autant de maris et autant d'amants que moi. Elle se remarie là aux Comores. Là, après 13 ans de mariage, elle a eu l'audace, de garder 13 ans un homme. Elle n'a même pas attendu qu'il sorte tellement mal à sa maman pour y faire installer son nouveau amant. Elle trompait son mari à Paris. Pendant 13 ans, elle est restée. Aujourd'hui, elle me fait encore des problèmes, des moindres caprices. Elle et sa maman Sharifa Saïdouahir. Oui, je vais être la détestée de Marseille. Je vais être la détestée de tout. On ne parle pas de sa mère comme ça. Mais elle a fait des choses. Elle couchait dans la maison où elle nous éduquait. On était enfants. Subhanallah. Avec des hommes mariés en plein mois de Ramadan. Subhanallah. Elle a pris des Comoriens, des jeunes, elle a tout pris. Vous allez tous me haïr, mais ce témoignage va passer. J'en ai marre. Je suis une femme de 40 ans. Je me bats seule dans ma vie. Je suis fatiguée. Quand j'ai des soucis, personne n'est là pour m'aider, même 1 euro. Je suis handicapée. Genoux, le dos, les pieds, tout le bas-ventre. Dans mon terme, puisque je suis aide-soignante depuis 13 ans, en CDI, moi je suis stable. Et je ne compte pas m'arrêter là dans ma vie. Je compte bien avoir plus de diplômes et plus de bagages. Et aller travailler aux Comores aussi. Je suis comorienne. Mais j'ai laissé la place à ma mère. Je ne voulais pas lui voler la vedette. Elle fait les choses soi-disant pour représenter le nom de son papa. Mais elle se ment à elle-même. Elle a eu autant d'amants et de maris que moi. Peu importe que je me fasse tuer aujourd'hui, peu importe ce qui m'arrive, je témoigne. Oui, j'ai fait du mal. Tu vas rester longtemps, ma soeur, Inch'Allah. Mais ce que tu dis là... Oui, je suis allée chez un homme blanc qui nous a séquestrés. Oui, j'ai fait du mal à mon fils. Oui, ma mère m'a payé des écoles privées où je foutais rien. Oui, mais je m'en suis occupée. Plus que moi-même. De elle et de ma grand-mère, puisque les deux, c'est les mêmes dames. C'est le même style de femmes qui ont plein d'amants et de maris et qui dénigrent les autres et qui rabaissent les autres en les traitant de putes. Maintenant, moi, que vous portez un intérêt à mon témoignage ou pas, cela m'est égal. Mais je parle, j'ouvre ma bouche. Je suis ridicule ou folle, je m'en fiche. Tous les termes que je vous ai cités là, toutes les maladies de mon corps, dans les termes, on appelle ça dans mon jargon médical, gonalgie, lombalgie, problème au pied, hallux valgus, antécédent de fibrome. J'ai tous ces problèmes-là. J'ai dû perdre 15 kilos d'affilée pour pouvoir survivre. J'avais des fibromes, je ne peux plus faire un enfant. J'ai failli mourir. Et quand ma mère m'appelle mère porteuse alors elle m'a volé mon fils, même si j'étais instable et que j'ai perdu la garde à cause de mon instabilité.
Croyez-moi que j'ai un appartement en France à mon nom, même s'il est petit. J'ai mon CDI d'aide-soignante et je ne compte pas m'arrêter là. Je compte entamer une formation de médiateur et j'espère que j'y arriverai. Et par la suite, je me spécialiserai dans le droit et social avant de finir par être infirmière. Oui, c'est de la folie, mais c'est pas grave. J'ai l'âge et j'ai le droit d'apprendre ce que je veux. Je n'ai pas le droit de parler de ma mère ainsi. Le paradis est sous les pieds. Ok, merci beaucoup de Koufa Djembe Swadi. Tizi vidéo parce que ça fait vraiment mal. Watukufu wajamalifu yekatitlie video inuba numwishia inungio haruma ze rezo sosio zonte pea. Nyezi Mungu na nikimba nukwamba sitara. Ngio haruma ze rezo il publie dans toutes les pages. Hema kalime mwanamshatu kao hakawiyamba. Hausali semzaza hahe. Hama kalima madziro kumkua. Hayafanya. Hakawiyarenda. Gamje ya ukaya. C'est pas le moment, ma soeur, de venir là, de dénigrer ta propre mère. T'as 40 ans. Kawena mahamongwamine. C'est pas l'âge que tu peux venir. Et Kauka Houja, âge de 19 ans. Rejoamba yo âge âge de la folie d'une femme, d'une jeune femme. Et Kauja, âge de 20 ans. Rejoamba Houja, à l'âge de perturbation d'esprit. Et Kauja, à l'âge de 25 ans. Rejoamba Okayangawe jeune. Shahouja, à l'âge de 40 ans. Ça fait vraiment honte, ma soeur. T'as tout dénigré ta propre mère. À n'importe les erreurs. Ikao wazaza hatu walonizo. Hawazifanyao. Si tu wanwa ou dénigre au warizaya. Je veux que tu prends ça, tu mets ça dans ta tête. Demande des excuses à toute la communauté et demande des excuses à toutes les mamans. Haukaya wazaza hatu wahea neze erroriza hao. Sha izo wambabanu comme quoi le mois de Ramadan, elle fait ça ma mère, elle couche avec des hommes. Ça veut dire quoi ça ma soeur? Tout ce que tu as dit wanadamu wajohulani Mwenyezi Mungu bae katiradi nawe haukaze errori zaho wazaza hatu wabidi wasitiri dasiwana. Yeze errori zaho wazaza hatu wakabidi wasitiri wazaza hatu dasiwana. Nzazangu zayo mwana à n'importe quel site ta maman t'a détesté le moment que tu étais dans son ventre. Hajoka ha avorte ha hutoa. Haukanga wamalala ou ya avortement. Gawenamna ya utoa mana. Ta mère t'a aimé parce qu'il t'a gardé depuis 9 mois dans son ventre avec des souffrances. Avec des souffrances, ma soeur. Une maman, c'est sacré. Ouadzadzahatu, c'est non sacré, ma soeur. Ça fait honte une femme de 40 ans. Tu as 40 ans. C'est l'âge vraiment, l'âge, il y a mature. Pour venir là, c'est pas le moment. Si tu avais 19 à 20 ans, 25 ans, tu allais venir là. Parce que Jojo Kaya, gawena problème, haou, ou ani, yedunia, yuhubaba isa, à l'âge de 40 ans, tu viens de dénigrer ta propre maman. Nos sacrés, nos cœurs, nos vies, hauko wazaza hatu, waude raha ya hatu, wazaza hatu, waude baraka ya hatu. T'as venu d'avouer des mensonges. Moi, je vais dire aux gens, c'est des mensonges. Parce qu'il y a quelque chose. Parce que, comme si, gawe jalouse, ma soeur. C'est ta mère. C'est pas ubinadamu. Unsi ubinadamu, zika uduwafanya, ma soeur. Demande des excuses à toute la communauté. Haukaya uni mondomui wawenda. Insi tobi yakabidi ujebanu uyambe. Hojabanu jo denigre mama haho. Umnike sufambi na tobi yambi. Comme quoi hakana hawarazi njihana we. Halolononaume wa njihana we. Comme quoi wamuzatsu makaudore nga mazaba biolala dena uyala tuif. Subhanallah. Une maman à n'importe. Elianiyo c'est toujours une maman. Haina mama ikawa uliyo. Rekange na felimbi. Rekange irewe. Rekange mchavuro. Rekange mjofumuo. Mzadze bo ma soeur. Mzadze bo ma soeur. C'est pas le moment. Qui t'a poussé de venir là à l'âge de 40 ans? Qui t'a poussé de venir dans les médias de dénigrer ta propre mère?
kuna kaunda mzazi hamadaye karjaba zatu kwa jahiana mashaka karjaba zatu kwa jahiana hila shaizo wakaumsufu banu wallahi c'est pas vrai. On voit bien dans ton visage ma soeur que t'es là de venir avec des haines pour venir salir ta propre mère ou mnike madzina pia ya dunia. Karjadunge vidéo yo tipia parce que ça fait honte. Et qu'elle doit être vidéo banu tipia. Hani mda sujudu na ukaya ula mzaza ndo mvumbua. Subhanallah. Wadzadzangu mana na ukana mjajidishe zedua na mwombe zedua mtiziromba zedua bo wanahanyu mwazao vanu owinji gwao na probleme zitwa gwao makapablu atu ikao muhanza mtunde gamjohunra winji wa heze komanteri ye mwanamsho ya rongo wa wanawashe wa zalabanu gwambao bravo courage dégage ce qui est dans ta tête dégage wa wana wa zalabanu joka yetwabia ya hao la plupart ya hao wa just mtuazifanya. Mwenyezi Mungu namnike sitara. Mwenyezi Mungu ahifadhi wazazi wako. Mwenyezi Mungu anike hatima njema. Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema. Boyakaya mrugu zayo mwana. Haini erreur mzazi aloniyo. Haini erreur mzazi akaufanya. Mriaji à son point de âge de 40 ans. Yaji ya denigre mzazi hahe. Yanike mzazi hahe sufambi. Yamlazeno wangu. Mzazi wangu wakasusu. Mzazi wangu wakaudulana na wanaume bomwizatumu. Mzazi wangu nyumba ya kaulilela. Iho ikaudura zaliwa. Hakaya wakaurunga wanaume ya latif. Subhanallah. Watukufu na mwobele dua mwanamshaku woi. Non, 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 elle n'est pas normale. Si elle était normale, wallahi na mnyezi Mungu kajajo jabanu. Mimi nsumlega kange mnono esprit. Hamadi heli yaone soka zembadi ya loni zuhar mwezi ungo. Mnyezi Mungu kujomba unono insha Allah. Mnyezi Mungu ajali ya mbe unono. Ya mrejeze rezo. Haukaya ikange mwema kajajo oze. Ma soeur, t'es pas normale. Si t'es normal, wallahi na mnyezi Mungu. Si t'es normal, kujajo jawan. Parce que tu connais pas la valeur d'une mère. Déjà t'es une mère. Husa yanga wena mana. Yabongo Dieu valeur yamdzaadze. T'as ressenti les douleurs d'une maman qui a porté un bébé ou une bébé dans son ventre. 9 mois de grossesse. T'as déjà eu ce douleur-là. Dès que le douleur que t'as eu, tu trouves le courage de venir là, d'insulter ta maman, de traiter ta maman, de donner de tout le nez de ta mère, de traiter ta mère de pute. Subhanallah ya latif. Elle dit pas la vérité, rien que la vérité animatoire. Ganjour bloc. Ne dis pas qu'elle dit la vérité. Quelle vérité, mon frère? Vérité de devenir là, de dénigrer ta maman. Même si ta maman, elle fait ça, est-ce que c'est normal de venir là, de traiter ta mère, ta propre mère, que Allah nous a dit de protéger nos mamans à n'importe les erreurs? À n'importe les erreurs. Et t'es là, tu dis qu'elle dit qu'il dit la vérité, rien que la vérité. Quelle vérité? Nous avons dit ya tuye shi passe. Nzazendobi, ya tuye shi hawara. Nzazendobi, ya tuye shi passe. La plupart, à nos mamans, ouais, shi passe. Jelika Swana, on garde une chose passée. Garde une chose présent. Nzazendobi, actuellement, n'arabé si c'est l'homme, nous l'angaliana. Ndo, ya tuye shi passe. Yo tso dragendo. Yo tso sortendo. Ya sukana hawarando. Si c'est l'homme. N'arabé. Ndo. Manada mouda just mutiambe ba. Kabat sa tamda just mutiambe kajaparo sorte. Kabati mna just mutiambe ukaya kajaparo kana hawara. Kabati mna just mutiambe ukaya kajaparo yeshi. Lugu za hawara. Watazatu na jukama parfait. Shamzaze hameriki ya protegewa. Alafu mdati jado anwed message ya hangu. Kamjide madu beke berza. Komori mdori dunga. Mwede madu hambaze komantel za kiula bezahani. Chenu jujaba nafanya komantel fantôme. Au lieu yambie mwana mshuka ça se dit pas. Ça se dit pas. Une maman c'est sacré. Mrukado insulter mzazi. Mrukado pas mzazi cheo. Mrukado oser. Chega mundo d'une manière de trouver les culs, de venir là, de salir nos mamans. Et comme Zaza Wakaha ouverté, tu aurais venir là, tu aurais être là, tu aurais avoir l'âge là, c'est impossible. Ma soeur, demandez des excuses à toute la communauté. Ma soeur, sache bien que ta maman c'est ou le sacré waha. Ma soeur, mets dans ta tête que ta maman c'est ta vie. Elle est ta vie, ma soeur. Ni trouver le courage de venir là, de salir ma maman. Au lieu de la protéger, qu'on me tue pour ma maman.
Parce que je serai fier qu'on me tue pour ma mère. C'est lui qui va insulter ma maman. Je suis prêt à aller jusqu'au bout, à aller lui éliminer. Et je m'élimine aussi. Je capri pour ma maman. Parce qu'une mère, c'est sacré. Yaboka mamioni bo ma cinéma. Quelle vérité? Quelle vérité qu'elle a dit? De venir là, même si c'est la vérité, ou pas la vérité, c'est pas normal. C'est pas normal, ma soeur. Moi, je te dis tant que frère. Je te dis tant que frère. Je te dis tant que ton petit frère. C'est pas bien, Wallah. Ya Latif. Mwenyezi Mungu anike sitara. Mwenyezi Mungu anike ya jaili wazazi watu wangu wana wasitiri. Wazazi wangu. Mluna sikane mwana gena 19 gena 20 21 kabala zisa wala. Na mjadidishe zedu wanda hukana baraka. Alimatoire, je te bloque, ok? Va te soigner. Désolé. Mlumdu haziamanda we. Ulona envie. Wajaya nyingo subutu dohamba la vérité. Non. Voilà, bah va au diable. Si vous bloque. Mlumdu haziamanda we. Yabongo onosowe ou balimatoire quand t'es capable de salir ta mère, les erreurs de ta maman. Subhanallah. Subhanallah. Boya kangabo wanada mwamba okaya. La vérité fait mal. C'est-à-dire, la plupart sortent. La vérité fait mal. Va suivre les directs ailleurs. Pas dans mon direct. Parce que j'aime les gens qui vont donner des conseils à notre soeur, de montrer à notre soeur que c'est pas normal de venir là, de salir sa propre mère. N'importe quoi. Un grand homme comme toi, que tu as des vies, tu as des cheveux blancs, tu as des barbes blancs, tu as venu là d'encourager une femme qui a insulté sa maman. Zainabou Medja et Kawondunga Numeni, désolé, c'est comme ça que je parle. Pourquoi tu parles fort? Yabo Womjeni. Je suis pas une femme que je vais être là de dire je suis pas une femme, je suis un homme, je vais parler à haute voix. Subhanallah. Ya Rabbi. Et moi je suis en armombele douwa watukuf. Et ma kalima ya yamba suma mzaza hensu aminika ngabo mduya paro zamba. Baikedu wanadamu ikao waluwa jufumuo kwa jaju oze wadenigru wa wazaya. Yekadoni ça se sera madame Chouakou parce qu'elle a déjà publié sa vidéo, a publié dans toutes les médias. Le vidéo il est en public. Ya Latif. Hospital ya marezo abe mzazaho ye pute. Mzazaho hakasus, mzazaho kaudonu kwa mwisatsumu. Mzazaho kaudu fanya uchafu. Mzazaho hakana hawara zinji. Mzazaho, subhanallah. Est-ce que wamdu m'encourage ya Latif? Wamdu m'ambia courage ma soeur? Wamdu m'ukaya bumaso mnyezi nguna upwene shari. Bumaso mnyezi nguna urengezero. Bumaso izoka zamba. C'est ta maman. A n'importe erreur ya jokanio. Msitiri. Haukaya la via haungyo très important. Anafungu wanada mwandu maduhaz. Waluna âge de 50 ans. Wadosputada maukaya. Iyo vérité ngena droit. Subhanallah. Subhanallah. Badi zinjina zinjiri zuona o zinjirio. Nasi kano tujak saliso warizaya. Kano tujara puwa rawapasheo. Une mère restera une mère. Y'a la teuf. Nzadzi. Maskini utujwa valoria maman. Une maman qui a souffert pendant le premier mois de grossesse, jusqu'à le 2e mois, jusqu'à le 3e mois, jusqu'à le 4e mois, de vomir, de souffrir. Hata yajia huzaye bumana. Hata yajia huzaye. Huzaye bala bumana. Gourou apporte dans ce main. Je vais vous dire une erreur qui était passée au Comore. Wakamzazi ya zayamana. Ya souffre pendant 9 mois. Oui, 9 mois, il a souffre yimzazola. Hedi hata yimanahe. Hamhansi ola kuruni. Hedi hafili hanahazi. Hedi hafili nehazi.
hajahunduye mwana habwambani nyantu habwambani mabibi ya mji ya hombuani ya mji ya homashishioni ye mwana hafu yo histoire mimi neshele yao ho Komori ya jiri ho chateau chateau ndi ho ya jiri ho chateau Moroni na mangalie wati mzazi ya benza na wunu bwenda hunde mana ya mhansi ya bambani nyantu za mjombuani no matsoni za mbamba pia ye mwana Mwenyezi Mungu hamtamani gya jannati firdausi Olewa nuwaza za hatu kwa tusom negligeni sha pendant 9 mois za souffrance 9 mois za souffrance za tambu ya mhansombani ya resiste ze douleur na maravia na tambu na sukos na nkode na mindu hombani juma hu derange ye mwana ola subhanallah ye mwana ola na mzazi atsona ya ukaya ye mwana we hatsongoga mrabi wa ina wakati ye mwana we hatsongoga mkozo ye mwana we ngutsongoga mamadaru na nimtomba na nimtonede na avorte shahastahamil ze douleur za 9 mois za grossesse hata uje uzalwa kazi jahisa wala bumana ya hurenge ya hutlekush ya hutsambue ya hubame ya ubeheli kodi wende hata uje wa urambaya wende hata uje wa hondamindu ya ube maternel hata wasuli wende hata mlie wasuli age ya mzazi Yengo. Yadem Mzadze Gumuyengo. Mri a trouvé les kilos de venir là, de salir sa propre mère, de dénigrer sa maman, de dire beaucoup de choses à propos de ce qu'il a vécu, subhanallah. Subhanallah. Ya Rabbi. Niku wadzazatu sitara. Jaini ya sitara wadzazatu. Wadzazatu wan anihaini error wazifanya. Wao wanadamu wazaza hatu wanu wanadamu kabatu tuna erreur shahum rujaba na jabe mzaza hangu we hazahe adubala wanaume bo mzatsumu wajaula la naye hondani ya latif ça c'est quoi ça kana wambi na duambi bo ma sœur mimi zedo njo huomba oui bonjour Yorda yedo njo huombi ya bo ma sœur Mwenyezi Mungu ahurengeze roho Mwenyezi Mungu ahurengeze roho utahe samaha wa Komori utahe mzazaho samaha bale tozilala wa mzazaha wallahi ngalijouka ya hitima ngalijouka hitima t'as déjà eu un enfant et maintenant ya tuja hupinise barbo mwana mshohango ça c'est quoi ça de venir dans le réseau de salir ta maman de dénigrer ta maman de dire ce que ta maman a fait ou n'a pas fait parce que ils ont hamba nimi tula muntina usikubali njakubali mzaza ukaja zifanya haukaya haba mzaza hadorenga majeni yaduwa bala hujohoda nipo muzatu melala na subhanallah hamba kam mzaza ho hakaya pitu subhanallah c'est pas vrai j'ai pas accepté ma sœur demande des excuses à notre communauté demande des excuses à toutes les Comoriens mes respects l'homme formé seul humblement l'homme exemplaire avec la belle la charmante la belle Bella longue vie à vous Namdo some so anadamu wanu. Namdo some so anadamu wanu ya latif. Ya Rabbi. Nikuwa zazatu sitara. Nikuwa zazatu sitara. Jaili wana shohatu wa zalar mwensini wakanimbaru kwamba sitara. Wado jue fasili ya malezi. Mzaze. Mzaze ye sakre. Mzaze kabadiliha. Mzaze kafanyisiha. Mzaze tisawa na mru subhanallah. À l'âge de 40 ans, tu venir là de dénigrer ta propre mère alors que tu avais 19 ans. Pourquoi t'as pas venir là à l'âge de 19 ans? Radjouan Bangawa est jeune. Pourquoi t'as venir là à l'âge de 20 ans? Radjouan Bangawa est jeune. Pourquoi t'as venir là à l'âge de 30 ans? Mais t'as venu là à l'âge de 40 ans de salir ta propre maman du cœur. Ta propre maman qui t'a mis au monde. Ta propre maman qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Ta propre maman qui t'a élevé. Ta propre maman qui t'a éduqué. Subhanallah. Ya Rabbi. Rijaili ya imani na usubirif. Yemzadze woyi umlike iman. Umlike usubirif. Hema kalme mwanae ya kauyamba. Haukasi wa Komor. Gabwe ma phantom. Gabwe ma kalibosh. Wajos mutuambe yokweli subhanallah. Comme son équipe, madame Shohatou, elle était pas normale. Elle est anormale. Elle
pas normal. Elle est anormale, notre soeur. Haukeka hakamwema, haina hali, narijiuzise, eka hakamwema kajajo jabala. Mwishi ya zetambu ya zivumba zilormo zingoza. Une perturbation. Yimdanganyao. Shamnyezi ngu na msame. Haukaya, gam amini, ema eze eroza hawarizaya, shaho jabano à ce point. Ruatrete ninjarmo intimité, kakarwani kavalori ruatrete. Hamadina mai, ruare de pute, ruare de gens, non. Non, 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 non. Elle est pas normale, notre soeur. Elle est anormale. L'éducation est très importante, monsieur l'emblement. L'éducation est très importante. Haula wa harma sujeinu. Gamambio nywana damu mlo harma zerezo. Henu jo wone video ya mwana mshewe. Na mbele mwana mshewe idua. Ya bukabo mwana mshaha. Mnyezi Mungu na hurengeze roho. Mnyezi Mungu hurengeze roho. Bakutubenza. Mnyezi Mungu na husamihi. Bakutubenza. Mnyezi Mungu na jale hundre. Dun manera ujajote samaha. Bakutubenza. Ukakatubenza. Na henu jo amba gubenzo. Wati mbulo mwema. Wallahi na Mnyezi Mungu. Wati mbulo mwema. Wallahi na Mnyezi Mungu. Ya Latif. Utitsa moti hufa. Utitsa moti hufa. Est-ce que nous tu valoriam Mzadzi? Moi, tu rames, je suis en France. Je vois pas ma maman. Ma maman, elle est au Comore. Je trouve pas le sommeil. Et quand j'amouchia, mi caca tranquille. Et quand j'amouchia, là, je vais trouver quelqu'un de venir là de salir sa maman. Je veux voir que c'est ma propre maman aussi. Là, au cas où tu valories Mzadzi. Mzadzi, c'est un sacré. Guéramé déjà t'as vaincu. Tu étais une mère, t'as une enfant. Pourquoi t'as venir là, ya Latif? Subhanallah. Wana shahang. Wadzadzahang, yede manankuma benya ukaya, na msomeso wanahanyu, he comportement shikomor, na msomeso wanahanyu, he kutumia shikomor. Kukaya yesu esaireje. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, yarinike mwisho mwema. Ya jahiliya o wazaza hatu waelewe ya ukaya ye malezi yo muhimu. Haukaya winju wazaza hatu bonjour Fatima Amada mama. Ni wazaza hatu mdojua. Mdoramba ya ukaya ye kemwana haa kuja mwone sa umuswanifu. Hena mnariko uyenshi ni hamnari yenshi yo o wanahanyu wajo mtuani zengu. Haukaya wanahanyu kagama zumwarade ukaya wa wazungu wallahi wajo jibalashi zongu. Bahata mzungu gaje chuparo juja dans le réseau ya jia denegrim za zahilila. Wazaza hangu wanasho hangu ikao de mzaya unanyuma zaya. Na mlelo wanahanyu d'une manière wajokaya wake, wajokaya si wandu ko wanahaya. Na mlelo wanahanyu wajoyokaya si wandu urabidir ke haru mabumba la kisilamu. Na mlelo wanahanyu wajoyokaya mzaze, elle est très important plus que tout. Na mlelo wanahanyu wajoyokaya mzazamru yausitiriwa ni mwana. Na mlelo wanahanyu muadali mduma onese malani kaudu mapu hangi makaujamanga. Hauka winju hanyu mrantu wanahanyu hunu Faransa kamtua bele onda wa majando ya hanyu kamtua bele onda wa unaze arhami kamtua bele onda wa remane maludi kamtua bele onda wa unaheli makauyeshi à l'époque ilo wana wajuka uha zesprit za hawa kiwema wajaza hangu wanahanyu na muareveye zesprit mduma bia ya ukaya gami muhimu bomana haukaya mimzazaho na huzaya jokati jua tihu avorte tihu toa tihu la tsapube na mima na hugarde na bukawe mwana ni hulele jonlele maulu izo zonti panyo zaza hangu gizo ani gizo make oson manyo wakati kaunga mjihada na shizungu mchonshijua mjamderongu wanahanyu mduwarongo za shizungu na kujujua mdongo za shikomor mduwarongo za shizungu wanahanyu wangu watogojo na kawa zongo o wanahanyu wa shizungu kwa jujua wa shirongo raili wa zalamanga sheka ngwaronga wa shikomori la anlaka ngwa jonda wadoli wa ukaya kawa komori Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarinike mwisomwema mwana mshohatu wa ya rambu ya elewe ya ukaya mzazamru wa ye très important plus que tout huono ya ukaya ngio très important ujaba njo utsuwe mzazaho zenguo udeye mzazaho sha Mwenyezi Mungu na usamihi sha mimi tiramu gamone bomasori ya ukaya
t'es pas normal. Kuti mwema demana wambe hadisila. Cheka huka mwema kujaju wambe hadisila. Mruju wa ujirozone na vale esprit ya hingyo perturbe uduambe valango jirozone. Mnyezi munarnike sitara. Yarnike khatima njema. Nyuwajaza hatu mazawana hunu. Mkejuma womba zedua. Uwananywa ke massage. Uwananywa garde namna d'une manière ya umstehini. Ya umrespekteni. Wamsitirini. Banga monokaya. Wei mwana ya zala manga. Haukakaule mwana ya zala komori. Wallahi kajaju jabana bima kalimana. Wala kajaju hiya bima kalimana. Shawi mwana ya zala Faransa. Hakahuja jami makalimana. Pour dénigrer sa maman. À l'âge de 40 ans. Elle voit pas que anikati motomtiti. Shangu Joharia avoué, wakati kao haka adulte, haka ani haka minori, hau haka ya âge de la folie, kajaja ya délire, shahaja harma âge de 40 ans ya l'onion, ya jibani ya jasali semzaza hae, subhanallah, Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, yarnike musomema, watukufu gardo harma deuxième sujet. Watukufu deuxième sujet, il est très important. Deuxième sujet, ya mwanam shohatu lona wanawaili ya loloni mwanam meka hamlola nyumeni ngasina 2 mois e mwanam mewoi hakawiyeshi breast haja hajua mwanam shohatu lona wanawaili uyeshi namji ulo karibu na pari waelewa na dans le réseau comme quoi wende walolani walaikum salam Muhammad mzee Sheikh fundi wangu wende walolani wala wavala wende waonana wahadisi wisa Monfrère Stéphane ho hadisi vala wajibiana ika oblige ya mlole badala wahadisi ya mlole e yakautowe idhini banda mbabahi mwanamshe hafu de mjomba wahe mwanamshe ikawa ye mjomba wai subhanallah weide mbaba wahowa na waluba dene mwanamshe cha wabaye macho ya vole oheni mnu wahefami ujoishe vidoni ya jokoele wakaya balowa na wala wa mjomba hae propru mjomba wa mbaba mzima mzaze mzima dena mzaze ikao hapara mjomba hae mwambia ukaya tunu mrume ibidi janlole mjomba hatowe ivini alouin hakahulu Marseille hatowe ivini hula ikawe mwana mshohe ya kaya banda hatowe ivini walolana habakide ne mrumahe hula panda 6 mois hobakila 6 mois ola mwanamshe hakafijo ambie mrume ukaya hunuka utiwa komori gansi tranquille vomie ri déménage rende Marseille rende la tsahe nyumba ola mwanamme amba ukaye Marseille la tsahe nyumba na ngonu kaka sina nyumba gasi tranquille tsibaki tsikara baki uno mwanamme ngonu ya ukaya Marseille mala na msajaji she mwanamshe deja sanja fikira ngwajina haukaya ola mjomba de Marseille amwambia wasiza Marseille ye mjomba ukautoa ivine mwana mshaho ya loloni olaza bari banda gujuka ujaudotra ngoma hadisi ngeja ola mwanamsho wadungana hadomine ola mrume mrume hone ukavomeni accepte hauke mwanamshamba ukaya hunu kahutiwa komori je suis pas tranquille na riseza tu Marseille et la mwanamme mwambie karsi mase gajo bakinda habangajo hébergeau hamjomba ngo ukaya ngena T3 ngena T4 ola mwanamshe hadungade ne mrumahe wasi Marseille hohenda Marseille wendo hamjomba shamjomba hambiye mwanamshe ukaya shemrumaho kana ulala hunu nende yatsa hemruyam héberge hadisi nge jabwa tukufu hauke mwanamshe nge complice ola mrume ola mwanamshe hambiye mrumaha ya ukaya vanu mjomba amba ukaya kuna uja ulala huna ukakabati place ngabo place ukangabo lefuko la huwa na ngabo lefuko la mjomba ngabo lefuko mwanamshe achoka ulala n'importe quoi tekatu yo tintiti mwanamshe bimrumba bahai ninjaka ujoka de helino yekujaba mjombaho hawambiari jengu jor héberge na sudonda mbelsa nyumba abengo nzol fanye ko mjomba amba kabati place tekata kabati place subhanallah ola mwanamme ka oblige ndatsa hemru wa fami ya domlaza ezendeje hate shababi ya kaujua ukaya balowa na wala wa mjomba Mwenyezi Mungu kado tata zambi hata hali yo ubenu wabeke ujozi benu wa hasitara yija ola mjomba heni wakati ye mrume ya jahula ya lodene mrumshe mjomba ngutofijo ngushilano dena ola mwana mshwahe ola mrume mwambe banu mjomba ukatutsando jahula mjomba atafijo bari bwandola kujanike mahari haye mahari yaonga mjotowa yabo mjomba ho bada njatowe mahari yabo katujibwa nje nabo sasa halali
yedi atowe even ya bome mekati jaba no yo problemu do jwa kam mjomba wangu gena haki ya hili bo sinema katina hata haki kama hali yo mdu to mwelewana je yato finalement wakamna problemu yende hata ye mrume mjomba ha exige ha oblige mwanamsha mwambukaya ntutsa he mrumaho ya doja unubo masiu a partir ya 18 heures natijo daoni mo natijo bo masiu hajambye mruma banu ketu doja unubo masiu mjomba katutsa ya rabbi ewe mjombaje banga msogona ngema sumu ya de mitsana ule mwanamme katwelewa yende hata yala masihu ya dongo heda mjombamba katwanza yende hata mtsana ye kai mwana mshenge yabo mjombangi yabo ye mrumende hareme katsubuli wa mlango ye kabo mlango mwana mshe ambie mrume ukaya banu mjombana bansido hubuli ya latif nge finalement mwanamme yakaujaje ambilwa fitina la mruwa he famille yakambie mwanamme ola ambado juwa heli wenda o deo wana waili wala mwana msulalo na o ya wadeklare de mjomba gejo ukaya ye mjomba hadeklare mwana mzima bande mwana mshohe kajakana kirtas oui ok ye wabili kutina c'est pas obligé bo mjomba mdeklare ye wabili kubalile tina la mjomba eba hane mwanamme yakaujua hini mwanamme yakana problem dende mrumshe wanjilana hamba mimi nsuelewa vomier dugeza procedure tsahe nyumba lila wangu haraka rare jabana mwanamsha mabe ukaya ikango wanzo ngojomana sho hamjomba hangu gami konta bonlo banu ge konta boyalo yabo shaka tutsa solution de bakidene mrumai banda hambila ukaya dotunda be wana wala wa hemjomba ola womru wa hefami ikao ye fami wanu jamaji kwa tuzirongowa mrugo fikiria ukaya ye fami la fami jamasanyi fami ya peu cheka bide mjomba wa mumlaani ye mrume hende bala omlango kojabalwa hanjodani hakadono wana ukakajazade naye haishia buwamana mwanamsha mwambia ukaya banu hate ye paso alimentaire kututoa ibidi utoe paso alimentaire hukawanu wanaha ngamona Mwenyezi Mungu Jabbar wakajuma usimbu mwanamme woi wa umtabisha mjomba kesubidi ajonu bo masiu bo mtanaye hije kambulia kwa jabayo mlango ye mrumeha njia nguishiyo mjomba ne mwana mshwahe washindao na wamana o ya mwambia ukaya doto we paso alimentaire hukawanu naho mjomba ba ukaya nsinauto wakagujato mrume wo yendeza he kauja manado naye nsinauto ata paso alimentaire ye mrumeha kabala jishilia hawambi ya ukaya antukanga mibanu tiishia mjomba hamwambia mwana meka hushagojo kaunifanya subhanallah si para mjomba mituram ye mjomba hanambia wakabo tura hambeza uhusu bainde familia hangu inuhusu mimi izo kazi ja uhusu simwambia we mjomba manza shonga hauka we mjomba ikaongolesha hao ngotsa wo umenye nikahi ya himana mwana mshaho banda wo mrumshe gomrumshe o wana wao kujamlola shawa wana wao hamba yo problem ya hao hambeza uhusu shamti shangabe mjomba mlevi maji watukufu mtishangaye we mjomba mlevi maji mrukashidia mwana marsera heja mwana na mvinyo c'est pas bizarre c'est normal hauka we ikajiwenda raheja lewa we ikajiwenda rahoja mwana na mvinyo la hoja mwisha ya kagalagala yawe katabeli luwenji kwa justa wa mlambo hunu Marseille yekajiwenda raha ye jano wo mona nitso mona ngemlevi mona nitso mona kange ya problem hadoka na wakati hadoja me park ya boulevard national de Joycant abanga sinam na wakati katsuhuja c'est normal njomba hamaloi she mwana mshe we mwana damu wa peu njomba mlevi kawangu jorenge mwana haye mzima ulone senka ya mkensi maudu watukufu we mjomba hahe wa mbada mzima mzaza mzima dayena mzaza hahe de ya deklaro wana wao shema na wa deklare ndaye de hala yede mbada haukaya wa avue wakaushindana wakaumana mwana mshamwambia ukaa de toi paso alimentaire haukawanu wana hao ye mjomba mwambia ukaya mana nsoto paso alimentaire mde mrume huo mtowe hadi wazakedi atowe ivini ya mbaya lolo
Ils ont dit Zoïka comme tout ça 2 ans, babou ma cassette. Ils ont dit Zoïka comme tout ça 2 ans, babou ma cassette. Mais tu l'as mon jahia na sujet nzima. Zetabu za huwa komerumi uzamba. Ni wananizo. Reze couple. Ruwa fituna rumu hazini. Reze ngozo ntipia. Tikana nzima na kawananio. Na kausova na damu wenji. Harume mabisi. None polisi. None makontrolori. Tido heya. Nofanya direct. Nofanya video. Haini mahala kadha. Gabo makontrolori. Na mfahamu. Na msihe. Na mitsede tibalansewa. Tifitinilwa. Tambile okaya. Gabo mkomori. Yo ukanti yedu traza wandu mabisi. Na mimi mutraza wandu. Au téléphone, mufanya video tizamba, c'est des balancer wa tifitiniwa. Haukaya mimdu wa komba. Tideze komba za wanadamu wa heya osalisondu na hamba jao. Ni hamba zinji, ils y changent. Avec respect. Ba ye mjomba wa iba ikeni mwafishi. Mumbenu, egyo na manahini. Yo gyo na manahini. Wamdu ikao yo johindar mamaluka haibi biel. Yo gendarme maluka hahibi vinyo. Combat continue mon frère Said Afan. Yo subuti hende. E abo umjomba ikao kari jari mafishe bano. Rima fishe bano. Yugoji kawunaya. Shayo upoma hadi mwana mshe ya joka ya ha. La sera la mjomba. Jile vila mjomba. Mjomba utona haya. Mjomba ya zahen vinyo. Ya wungujuka ukana haja nado. Wungujuka ukana haja nado. Shemana mshwatu wa ideulo wapeo. Wa ideulo mwi. Wa idi ya tsomwema. Ya subutundu ya enshido na mrunuko na ujibalio na hii. Ya subutundu ya enshido na mrumna mvinyo. Ya subutundu ya enshido na mrikao haina wakati yeso kamlevi. Finalement dombe katwanza unemwa mrume yende yavo. Na ufungue de njoto hapa so alimentaire. Non, depuis mjombangu juo, mwana papa. Papu. Mjombangu juo. Mjombangu juo, mwana mshengu juo. Shaka wangu kwa jaka ujua wazidaza. Wije deklaro wanawaili. Subhanallah. Ha deklaro wanawaili. Shaye omzinga uka uja upuhe. Banda wasi Marseille. Wa eberjwani mjomba. Wa usikuwa hida uo. Mjombamba ukaya. Ye mruma ukatina dura lalehunu. Nabale mrumme. Ya latif. Ye mrumme katina mbabanu wahwenda. Kajala hamza jukamu eberge. Nesuku wawu mjomba haheza. Ye frame manama papu. Haheze frame be mrumme ukatula lahun. Mrumme ukatula lahun. Subhanallah. Yende hata ye mrumme nda yabo. Bomasihu mjomba hambiye mwana msha. Ya ukaya mrumme ukatina dura ujahu na parti la 18h 19h. Gujoja 17h jusqu'à 18h l'endeza. Et moi-même, je suis bien, va nous tonton en Gwamba, tu dois dire, massive. Zabari, subhanallah. Finalement, la mjomba, et quand on me a jabom tsana, hawa Johnny, gourde hatu kiwero, kati konta, katu jibio, hambie mrumsha, ya ukaya, utidambulia. Yende atake mrume a jabom tsana, haremo mlango, kwa tsumbulia na balango obala. Kwa tsumbulia da mjomba ngebala. Usiku ya mbulia o, deka mjomba katibala. Finalement mwanamshi hamwambie mrume ukaya mjombangu katusa haudo jahunu bahari kujatoe mahari gamoneo heli yekle akabe mrume mjombangu katusa haudo jahunu bahari kujatoe mahari ye mahari mruto waje koyu wandu elewan wandu hadis kakangarda inishao gamjitoe mahari haunga mjitoe mahari kati mdu sarif wandu elewan heli mahari juka utolo ila depue mjomba indadi sinene mwanamshahe ile mrume atunondo dahoni. Finalement mnyezi mwakanza fanye siri asraria. Ola mrume hende yende une mrumshe. Enda mrume ngoko jabala. Hanjia de hakansu badani de no wana. Mjomba ngefukoniho ngumano de na mwana msha. Mwana msha ngwambo doni ke paso alimentaire ya ho wana. Mjomba ngwambo no nsina hunika mpaka utwe mruma. Hamba doni ke paso alimentaire ba wanu wana ha. Zaban sujoto paso alimentaire ko wanu wana ha. Mrume hajishilia. Badale mrume hajishilia kajatata endaza hawapara bantu katishia. Mjomba mabeka huishia gojo kaufanya. Yede tabia ya mlevi madi. Il a pas honte. Il est pas honte. Il a assumé habango jo kaufanya. Bo mwana mswa. Weti mlevi. Hutui ani huji salise huji tsue nguo hantike mruma. Guju kauzi hansi orohoni hata ya fenizo.
ukaguja mitsi humitswani mjomba hao yude mana mjomba hao yarongo wano waili ya wanziha hauka raidi ya nzihe mzima na rabi hanzihe mzima ili hunge papi she wabili ya manzi ikawabidi ya hurenzi shaja manzi hate finalma mjomba bona mpara hanrongoza nayi hantola zibui habewe hindre kesto fami yangu botulama zihu pasada ya boda buya kamlevi ya kaurongo shibetani na ubege ngamba atise boulevard national ngamba me babalambe awando be kala ore mabe si ja mi kala me ore mabe shamduna njilo sonia be batana njombe mabe otsani bade manan tsujole madabo kamduka janjili ya janfanya tsovadabu shekamdu hanjila janfanya tsovadabu nganjolema we kala mbagu jolema ojuga jodena na memrupulia na mangalema kalbo shako kabode na wade nditsina mranjilo sungoni ya jan himilia yaone belo katujuna banwe babo yawe ini akoli memrumme jomble mabe yontani hawayo jikaza bien sûr hata ifuchia hunu yado na maputu nguya jailie unjili na ulevi wa jo wone es jo hunu baganjo korija ditina ni filme nguna jailie banda wemlevi madzibo mjomba wewe usubuti uje wambengo jo unitahe boulevard national ni hukorije zentaya zaho ni hufilme haukaya nsula umuhakuwe mjomba woni mla umuhakude mwana mshohae ya lolo nyumeni ya bale mrumahai usa Marseille na bala hakanzaji Marseille jabakide na mjomba hae manyanya mzaza hae ikawodi ya zawa na walide nae ya lala nae ya tsumlola finalima ya kauja ya honese ukaya vanuwe wana wa hangu vanu miminga mhanzo towe mrumaho endezahe ba mimide mbabaho wanaho mimjomba ha subhanallah honte à vous gamludi tsenela wa gamla umemana mshewe haukamjomba wenge dans le go 7e ciel gozungulu esprit ketsinjema esprit ngyo hama esprit ketsinjema ngyo mwana mtiti shawoni mlaumu wodi mwana mshe ikao yetsimlevi yakau oze yasubuti yatsona ya ukaya kaba na rongo mkuu hama sitara upuwa mahadao na mjomba hao huzaya wanadao na mjomba hao husahulolo bakida one mruma hao utahe tauba nyezi mga husami udiwaze mjomba hoi shaukanza uje Marseille baharongo anzo paso alimentaire jo bakida na mjomba huja huidai na bala mnyezi mngu haka huja ya benweze rongo huidai mjomba mba ukaya kana utowa paso alimentaire rahoja to mruma hoi lezahe ra mrumeja hufungua finalma zinji mwazifanya mjomba hoi ya rongoze mruma hoi na mabalile mrume yatijebo masihu mwende hata yojare mumlango nyika mumbulia finalme mrume hajahaishia baada huavuwe we mwanamshe ya ukaya wanuwa naha hobo mjomba wanuwa naho wawazaya dotwe paso alimentaire nyezi ngaka ujaonese mrumaho ya ukaya yode mana mjomba ya hutabishao uto ujwa waja waonuwa naho uto ujwa waja waone mrumshe valanda babalo fitna la hem mrumshe na mjomba subhanallah Mwenyezi Mungu narinike khatima njema yarinike mwiso mwema ho hanza hahe rabbal alamin o wanadamu wanu Mwenyezi Mungu arjale sitara banga wanadamu wabalia haraka wanzo yende haraka na banuka bana haraka nanro nrongo hambavi mweda hambavi tsirewe yekamrugono ya ukaya vomie ya paranaibu ni ya hundo kirtasi Mwenyezi Mungu narpwene shari zaibu zijenda o zitsiriwone kirtasu goje hunda kautunaridhiki na haini mwanadamu ya jabanu na kesu ya ukaya ya mbeha Mungu ho hunda makirtasi guji ya hunda shamja hunibu mwana mshohangu kujao na rungo za ufanya shatudoka joulale na mjomba haho ya humitse bani kujohunika kirtasi subhanallah Mwenyezi Mungu narinike khatima njema yarinike mwiso mwema mjomba hamando ibaike ya kaubidi ya venulwa shawesi mdulo na tahaja haukao henu wakatuamona otomona na sukaro hanywanyi henu wakatuamona otomona na njizo hanywanyi henu wakatuamona oishe mnavusho wa marashi wa njizi hanywanyi ya boitse mrikao ukonte wona haya haukatuona haya subhanallah ya bidi yaone
haya de mwanamshe ulo normal ikao yekanu vinyo yekavuru bange na ikajaona haya shahasi yabo accepte mjomba haya mjomba haya hasi yabo abasa zamba ula mwanamme kajabaki mwanamme hendeza ngondo mbio yamnike mahari haya sharangu ya jokaya ula mjomba haya mwanamshe na banda ya mjomba haya mwanamshe halalani mwanamshe hahe o wanawala wa mjomba haya mwanamshe na ula mjomba haya wambaba mzazi mtumadena mzazi haya ye mrume banda haishia hauno ya ukaya nsi wa ubaki wala nsi wa urejei gamiradhi nende zangu na mjombe haze mahari yaha subhanallah Nyezi munanike hatima njema yarinike musomwema yarengeze wakomorize roho zao yarinike mbanduko hamba taufiki na imani yarijailie rohonku na subra rudojo ya ukaya horenda na itsinjema rudojo kaya aibu aibu urisa humru jarenge mwana mshahahe ya mrede mrumshe sha msula mjomba emana msula mjomba yakatimwe mamrudisa mbieni ye mjomba waye hamakloshari gamruditse na nzambe ye mjomba waye hamakloshari mtujo shangaya subhanallah watukufu 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 gamjo juampare ndone zara eizahanyu zahe mwana mshakaudi ya mzaza hahe yakaunika mzaza hahe suifambi komkuwa mzaza hahe ya Yesu su hakaudorega wanaume wa muzotu mlalade na subhanallah hakaudofanya ngo za upiti subhanallah mzazae haya na felimbi subhanallah mlase makalima mwanamshe weye yankili yimrejei mlitse na mlase makalima ye mjomba wene mwanamshe weye wadojo ya ukaya Mwenyezi Mungu kana uparo wa jeni ya baraka shagujuanika gujua tubisa duniani nana akhira haukaya weye mwanamshe ya kubali ya dubarmo pieji ya mjomba mlevi Mwenyezi Mungu naniki khatima njema 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 j'ai jamais caché mes numéros mutoaze numéros zangu yabo hawone saukaya je perds à personne de donner mon numéro nitsilo lingina daike gabwana da mojo unipara avec les appels inconnus ili wabegwani déstabiliser ili wanshangaze personne wakati kao Muka mondiani hatemasi. Personne ne me fera peur. Je suis là par Allah. Je pars par Allah pour que ça change. Ou alors la fikra zaufanya watizifani. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Nyezi Mungu narinike khatima njema. Yarinike mwisomwema. Yarijailie khari na baraka. Yarijailie sitara duniani. Yasitiri owarizaya. Haukaya ye dunia isaihisa. Ye dunia ihisabu wa komora. Mwenyezi Mungu na bihe sitara malaoni hatu. Yajaili wanahanyu wa msitirini wa zaza hangu. Yajaili Yesu wanahanyu wa msitirini wa zaza hangu. Yaripu weneze fikirambi za shaitani. Za ujabani denigre owarizaya. Na upuwashe owarizaya subhanallah. Hata mpaka deyabu kabatsi uparo lumbushirani heri na baraka ngarjo hamba nezi change narambe nezi change si hamba haumaste si karipa wangu sheu si karvumba mazina wangu si karvumba mijia wangu iyo tofauti ya wanadamu wangu wa jina eka wangu gwambao aiwo kwa benarabe nezi change si je parle par respect je parle avec la dignité. Je parle avec la sincérité pour que ça change par Allah. C'est ça. Mais je ne suis pas quelqu'un que je vais venir là de dénigrer tout le monde ou de dénigrer quelqu'un ou salir quelqu'un. C'est pas mon truc. Je le dis et je répète. Quand je parle avec le cœur. Mihwamba, hasitara, mitsisano kuhamba, hautsova dabu na upasheo. Tampaka dabu watukofu. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Yarunike musomema. Yajali wazazi hako. Uwanaha uzeruhu zaha uziko zuloni. Walojwa ya ukaya. Kabati hindu ja mzazi. Mzazi c'est nos sacrés. Nos mamans c'est nos vies. Nos mamans c'est nos cœurs. Comment on venir là de dénigrer une mère
qui t'a mis au monde. Je prends un appel et après... Salam alaikum. Allô? Oui, allô. Vous parlez participer ou? Naam? Vous parlez participer? Para mde mwana nywa likarani ha? Et vous parlez participer? Wala si chujia direct ba hati pasa mwanzo la he ula he wala preti para direct telefoni ukanjwa ina dungu mpango ndo mfere. Ok. Il y a sujet de kaya vidéo circulé. Il y a mwanam sheka vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a des sujets à mando. Il y a mwanam shea ya fanya vidéo. Il y a mbam mzaza hai. Il y a de la hadola la na wanaume pomuzatsomo. Ya hamba mzaza hai ye putu yesusu. Haba mzaza hai akana hawarazi nji hanaye. Haba mzaza hai ye mrikao ulo mwi wamzaze mwi mzaze putu ede makalima kao yamba subhanallah ikao hahe yaban hausalise mzaza hai ha problem personnel zahe na mzaza hai ya tsoli waka mzaze wo ikafanisi ha kabati mdo abidasi tiri mzaze tsotsidasi. Deuxième sujet, mwanam me alola mwanam she lona 6 mois ya kadai na harma mnam julo karbuna pari ya ambia emrumaha he wa déménageur c'est Marseille emrumaha mwambia garso Marseille rabakindahu hambanga ndora baki wa mjomba hangu odungwa na dene emrumaha he wa jehunu ho wasuleha mjomba hunu Marseille mjomba hambia mwanam she ukaya wende ujola la dono wana she mrumaha na saiva hanu yende finalement henu wakati mrumeya haja mwanam she gumwambia mjomba katutsa hodo jahunu bo masi ho jawona ekemrume hende mwanam shogu mwambio mwanam meukaye mjombangu alikatutsa haudo huja mpaka unike maria hangu ekemrume hende mu mlango okwa mbulia ye nyumba ya njia finalement ekawa mbulia leka mjomba kati yabo hende hake mwanam mehonjia mjomba haishabo mrumshahe yashidana ode na mjomba hodani komkwa doto paso alimentaire ya howana ola mjomba bansina auto paso alimentaire mpaka hutowe mrume wende zahe hamba to paso alimentaire parce que wede mbaba ho wana wanu wana waha na ola mjombahe mwenye humzaya ola mjombahe wa mbaba mzima mzaze mzima daina mzaze wa mwana mshauri emrume banda haishia hanyongwenza hende zahe abasa zaba hasaji vulo soma ola mrumshe au karahaze jakazamba sha hakautabishiwa ngaja kaujwa endao ne mrumshe hakaubali lo mlango finalement hunga ukaya wala mjomba o wana wala mwana mshahi alona waili wala wana wa mjombahe ya wazada naye sha emrume gaja kauzijua yo des sujets ka dolonizo Subhanallah lokatujua mwana macho Marushila mananyasi alikarani rangu homa yoti ikao hapo almo mji mtukufu wa Mbeni barushiliao akabo yo de apeli jo kautimizi nga jozi emission bojorongo hakumba bi bale jigilo hambani abo rushia rushamaraba le jile yaba c'est bon. Oui ça va mon frère. Voilà arma mkisolo mziro abo hakuyu kwati mkisolo mongo yabo ukayamto tende zawoi ya bongo dumzaza hahe ya lazumda zahe na wanru rekaka wona ukayamfikira rambilo kasido wenye sikiru wa dazara lelo kaka wona mzazahe na rongo ombi na ijokiri kaide mwana hae kabla zumu ya mzazahe zirangonda ni ya mzazahe zirensi na bwe mwana mshawonge na 40 ans ho ya kaujaba na rongo we kajarongo wakati yakana 20 wewe ngozayo mwana hola de dovu sitiri leo yinu ekayo yinu lokiri ngabo wazazi zao na kabula wanawajangwa linga nao kako liwe mwanadamu kabla za mkaona mzaza ngure ndo nai lazima urekebishe mzaza ka izoko ndogo ya kauzirenda ai kana yinu na ramo yao ukaya leo yinu ni wana wazawa baha wazalwa baha okwatutsa kaumba bahae au mzazae umona ma tiram gosubutono mwana huwa mlela wamzaya wamlela au wamlela gosubuti abo anzuzo nafasi zae ngosubutambe hulala naye au mzigara leo yin ile apartizo nafasi zae leo yino huwa jangu zurumilo mzazae uliongo nzo nafasi yae ngo mzazae ya mturuku au kesho shonga mrusubuti memureka ko mzazae mono harande rongo wetse mwini ukansi
uende radio aonziani subutabi mzaha nguti mone fanja subhanallah wote maana banu sekie pili bankati mwana ali sekie pili dokaye mwana wa mbozini wenge na mahamongo mine aba salzamba o kajalolo ya zaya hazaya bien sûr na si wote maana wono onda la wane kaule wayinu mru hawa dakte mru hawa rondo wakawale la sha lewa inuwa kajalole mazishenda mzaze ya mza ya kanaye mdani ya mza ya mlela ya muona na tabia mbili mzaze ya mrongoza lewa inuwa mzaze hao reka soko ni reka zonrabu usubutu gabili mzaze hao ka umono najao subhanallah hizo undo wakati wa mwiso bobo mwana masuramu shembabe na zono makinisha mimwana nyuho nardoka hatartibo walwano au kagar jorongo karna urase karna enkombagar konsunye ho kar jaranti shange lazimuo nabanda kar jazayo wano hatu karsuga ardoka yo shijeri zaire lele shaza ezo wakati wa muso numbo turamu bil hakika gatsotojua eduna kamilio bedua sainu siku sujeka ho mungeshangazao ye ajana ya leo shangazo ya maudu na mnasubuti agabi sosi pia garwanu wadzatu wakiwadzati mnuati zarawo wadzatu kakutina zo mrenda au kakutina zo mfanyili akakutumishili ya kudaza mlona maana ngomine naya subutu gabili mtazao mwambie ka afanyao wono zozo hamba wono wamsovwaravi asuturu za muka wamsovwaravi leo yilu kaika ugabilana na mwana nyiho wono shamzaze uo kana nushimfani sao kaya ukuna poro shido limeze mvuzae nana ramla zoshi kuna paro leo nusubutu gabili mtazao uzaya kujalole akata uzaya weshonga gasutura boka weshonga watimu subutu gabili mzaze umambezano kwa hizo weshonga banatamulkiana ya heyar ma réseaux sociaux ya dohamba ukaya mzaza hangu hadole lala naoname bo mwizatumu ya latif angalia no katsubenza lina mrumraji ya mbele swala shati na subutu mzaza haho umkasirishe wana umambie nongo kauzo kazirendo umsifu na nongombi ikawa wende nozi shamraji nguzambo lazima momane wesi hindu tena wesi hindu umana mshe mitira hambo kama namsho hatu wesi hindu mnasubutu gabili mzao mom zori mnati zori jesa mjomba hiyo ngamona mema na mme embrume hoyo ndio ni monoka hatofanyishwa seri au kai kabla azimu turamu rangu hauna message namna mjomba ya asiste ni mwana mshokari sihe kala zimu kanga mungu marabu sha ngabo shikomori we mjomba hembu mshahangu ngabo walone zoroho orohori ngabo wanadamu kawa tolo akomori wasulifara saha hipima mjomba huo yo hipima shala wa inu imanaha wakola hazolani mwana mshasha wa imanaha mwana asubuti amsule nguo yalale naye subhanallah salam leo ino ina tatsoa zanaye mjomba huo remana mshawo choti hindu terezo sihindu wa pieje mrume huo hata wakati na hata mafoti mrume ukaya hapieje wa piejikiri amenipewa ikiri chaito kabla azimu soka sisi karso mukara sambu mshaibe sisi karso pora bambu yaretimo kaga boni kai warba shem jomba huo dukaya we mongoni no wanwa jobale gubala mroni osubutu heye mana hao wono ya tuzora ni mzazi mraji au mrashadi mwana nyuha mbadala mzima we mrungu no mroni garsubutu ambie na botsura mgarmambeoni kwa wanwa tobia bin zero zino mambo atendose elizo kabla fikira nubanu au kaya kishandaranu haikazom haruma awata kosumu ya jivante ondoka na tafika tobiambi imana wa peu umsobraha ho ujoka ibana mamsho wa zala faransa wa zala komo wo azala komo amen mjomba hai kijambo kaya imana wa mjomba ho de jojo saheyo banuye problemu wa mjomba ikao ya tsuparo wotimrulo na wana wotimga parolola abo womlevi madzi yemdu hamando yatsunga mrumshe manga yamlola yatsunga mru yamrenga emwa na mwana mshaha yamrenga tsokabo vrema wemru ya la hitima Dimana kaya kabla embru mewo imana nyasoi akubale mru yamhade msona nangare mlevi msona shatsa hizo ajaka ujua wana naye kachi wono désolé tiramu subhanallah tu sana beje sheduna ya msona tiramu vraiment c'est bizarre. C'est bizarre tiramu wono
siri jahodo harmazi hadisizo tukawo mwana wa jirani au mwana wa fani shade mwana he mwana mshawi kamlezia hata kamemo bujukawo imana hangu turabu mna kamlezia hata yuko imana hangu won le wana sutelata haza wana hili tijao de heli lo oui wana hili inaza wana hili mwana mshawi ha ramu tijao na person pango bwana ma rudi quand nous avons encore de faire de para na prévu ile madisina de mona disini na we okay sawa inshallah voilà okay watukufu Mwenyezi Mungu narniki khatima njema yariniki mwisho mwema yarijali joka na hili duniani yajalie sitara njoma launi hatu Mwenyezi Mungu yasitirwa na shahatu hauka mlati zai mwana gena 18 ans gena 19 ans gena 20 ans ujinike kabala bahi yemwana hasahavuku na mjadilishe zedu wabaiko wanangu wadao onjeza age alikum salam mwana bahati ma sœur ba ane wanangu wadao onjeza age mmono kawe ya kaujaba na jasali semzaza hai wenge na mahamungu mine ikawo video ani ya publié dans toutes les réseaux nyezi munaniki khatima njema na sitara mmono kawe ya kahuje ndanga na mjomba hai ngujoka mjomba hai wemle vimadzi wemli kawe hama clochard hon Marseille tsoi hasubuti ndala dina mjomba hai hata wazaya wana hata tsoi haja finalement mrume haja découvre subhanallah Mwenyezi Mungu anike sitara yani kezi famizako sitara ya rijali hirna baraka hon duniani na akhira ya jailie owazaza hatu wakijuma wombaze dua shamra tiketsa unokabaisa tsiza yatilele zisa ya wazaza hangu kazi jahisa yabo namdungeze dua banga monoka wa hatimizima mungu mine natsoi hahi yabanu hasalisi narumbeze dua mbakar masitara Nunatsile zaimana hata hamsomesa hundubaki hatimizimi somo kabala zisa wala ombele manedouan combat continue, il faut continuer à prier pour ta fille pour ton fils parce que mwana uzijilio tampaka da watukofu doomba zedua Mwenyezi Mungu yanike hatima njema amambie nyauka ya siti wandu au intimidewa au kaya karjahe ya na kashkash si wana rambaze koli si kardori nringa huambi realite au kaya mwanadamu doambo ezjoka na heri hasabu ya Mwenyezi Mungu. Quand je suis là par Allah, mais je suis pas là par moi-même. Gamibana sobo Mwenyezi Mungu. Atampaka dayabo, boom, longue vie à vous, Inch'Allah.